Cryptocurrency, blockchain, Web 1, Web 2, Web 3, DeFi contracts, NFTs, non-custodial decentralization. Ibyo bintu byose ni ibintu biba muri cryptocurrency world. Abatabizi rero bo babihaye agataziro ka scam. Kubera kutabizi bikahita biba scam. Yes, ariko nivyo ntawakurenganya. Kubera ko nk'umuntu mwegeze gukora transaction yibeshyamo akantu gato kuko iyo ugiye gukora transaction kuri blockchain, wallet to wallet, ugiye kohereza nk'umuntu ama USDT, tuvuge wohereza ama USDT 50, muri address ugiye kohereza hakibeshya hakajyamo nk'akadomo, cyangwa ugakora ahantu utazi hakajyamo akadomo, kwisha iyo transaction ntago ushobora kumenya aho ayo mafaranga yagiye, nta garuriro, kubera ko blockchain iri independent. Nta n'umuntu wabibaza, ntago ari nka za banki zacu zisanzwe uhita uhamagara kuri call center ngo nyobereje amafaranga naha, bakaba bayabrotse mu gihe bakimenya koko ko ari biweho wari uyohereje, ukazajya kuri banki ukagira amafomu wuzuza amafaranga yawe bakayagarura. Blockchain yo rero ntabwo ari uko ikora. Iyo yoberejeho amafaranga ebana, wihangane, uyakire, utuze. Niyo mpamvu nyine akenshi abantu babyita scam. Ariko reka twigendere duhere kuntu ama web yagiye akurikirana icyo bita web development, no kuvuga ngo web 1, web 2, web 3. Ese ibyo bintu ni ibiki? Web 1 ni ya technology ya mbere wasangaga ibyo bita read only. Kuvuga ngo harimo igice cya Yahoo. Reka nguhe nk'urugero kuri Yahoo cyangwa Google. Kuvuga ngo iyo web 1 yahereye mu 1900 kugera itangira gucika mu 2004 na 5. Nuvuga ngo web 1 kuni yari koze, bawo umuntu ashobora kukohereza email ukayisoma, nawe ukamwohereza indi email and that's it. Nta kindi washobora kongera gukora, nta komanteri, nta kugira gute. Ushobora kujya kuri Google ukabrowsing ifoto, ukayidownloadinga, ukayisavinga, ukajya uyireba. Nta kindi kintu washobora gukora kuri Google. Hanyuma kuva mu 2004 kuzamura kugera mu 2010 kugera na n'ubu, web 2 nayo iracyakora. Web 2 rero ingero naguhamo za web 2 ni Facebook, YouTube, za TikTok, zaki zose zo ziri mu gisata cya web 2. Web 2 ayitandukanye na web 3. No kuvuga ngo web 2 ushaka kureba izo content uri kureba kuri YouTube, ugateraho komanteri, ugazisharinga abandi bantu, nawe washaka ukaza gufungura account kuri iyo platform uri kureberaho ibyo bintu, warangiza ugapostinga content zawe, nawe amamiliyoni n'amamiliyoni ya views akazibona. Abantu benshi cyane batunze Facebook barabizi ikiza wapostingaga abantu bakabibona, ugishyiraho tu video duki. Ariko mbere kuri web 1 no kureba email, no kureba muri Google ukakuraho amafoto, ariko we ntiwashobora kuvuga ngo reka mfotore ifoto zanjye nanjye nzishyira hanga kuri Google zihagere, cyangwa izi email ndikohereza reka ndebe uburyo nakora content yanjye irebwe n'abantu miliyoni. Icyo gihe ntago byabagaho muri web 1. Web 2 rero ije ibikuraho. Ubu rero turi mu gice cya web 3, mu gihe hari n'abantu bamwe batari biyakira muri web 2 n'imyaka imaze. Na web 2 iracyahari, turacyayikoresha, ariko ikibazo twagize nuko haje web 3 ariyo dusangamo ama cryptocurrency n'igice kimwe cya AI. Noneho kwakira web 3 abantu batarakira na web 2, kubera ko ubu hari umuntu udashobora kwicreating account kuri Facebook cyangwa ngo yikorere YouTube channel. Ibyo murabizi cyane. Reka dufate ku rugero kuri YouTube channel. Ari abantu batakwikorera YouTube channel ngo bayisetting yose, bayicreating, bayisetting, bakora ama content bayapostingeho, sibyo? Iyo ni web 2. Hari abantu batari babimenye. So kubata rero umuntu utari wamenya kuba muri web 2 ukahita umujyana muri web 3, noneho irimo involved money ari bukore mu mufuka gashora, bro, biragoye. Bitabyitwa nyine, bitabyitwa iki, bitabyitwa scam kuko nta byazi. Cryptocurrency rero yo yatangiye mu 1989 gutyo kuzamura. Umva ko ibintu biba byarahereye kera buriya, twe tubimenye ejo bundi, ariko cryptocurrency ni ya kera. Ko nka Bitcoin, urugero nka Bitcoin ari nayo coin nini, ari nayo currency nini cyane,
ubu ngubu bigeze ku bihumbi 115 by'amadolari ubu none hatuvugana. Yo yatangiye 2008 Satoshi arimo ashaka kuyipublishinga, ariko yamenyekanye neza ku ma exchanges mu 2010 iri nko kuri bitcoinmarket.com. Icyo gihe yagoraga 0.003, no kuvuga ngo umuntu wari ufite idolari rimwe yabashe kugura bitcoin 330 gutyo. Ibaza ariko ibaze nk'umuntu ufite bitcoin 330 ubu none ahanga sinzi ahantu abo, nta nubwo sinzi mbese n'amafaranga menshi cyane. Ibaze rero icyo gihe mu 2010 aribwo zari bitcoin yatangiye kujya ku ma exchanges n'ama altcoins, nibwo rero byatangiye gusa nk'ibitangiye kumenyekana, ariko kugeza ubu hari abantu batari bisanga muri web3. Cryptocurrency rero ni ukuvuga ngo hari abantu batari bayisangamo, batazi ngo ni ibiki, adasobanukira avuga ati nishyira amafaranga yanjye hariya arashya. Oya, ntago ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo cryptocurrency iri connect kuri blockchain, bitandukanye n'aya mabanki n'ibiki, kuko kuri blockchain ni wowe ukontrola amadata yawe, ni wowe ukontrola amatransaction yawe. Iyo wibeshye uba wibeshye. Blockchain rero ni iki? Blockchain ni system yubatse iconnects ku ma device atandukanye ari mu bice bitandukanye by'isi. Vuga ngo ntabwo blockchain ifite seriveri iteretse hariya ngo uvuge ngo wenda seriveri zagira ikibazo ngo bite bipfa. Oya, blockchain irakaze, yubakiye kuri systeme bigoye kugira ngo ifailinge kereka isi yose ifailinze, kubera ko ukuntu blockchain ikora ifite irunninga icyo bita system ya node. Iyo system ya node ibigiye iri kuma computer atandukanye, nawe ushatse wayishyiramo mu yawe, ariko bisaba computer ifite imbaraga. Vuga ngo kurunninga system ya node muri computer yawe bisaba computer byibura ko iba ifite 3 GB storage za 500, kandi computer ikafite RAM nini, kandi igahora icanye, igahora no kuri bandwidth. Ibyo bintu rero bishoborwa n'abandi, bishoborwa n'ama company manini yazubatse muri Amerika ni Burayi n'abandi ba investors bose bashaka kwishyira hamwe bakubaka izo computer bazaruningiramo node. Kurunninga node rero muri computer yawe biguha profit. Waninga izo coin ushobora kuzaninga ku buryo ubona bigufitiye profit. Abandi bantu ba runninga nodes nanoma exchanges za Binance, Coinbase, za OKX, izo zose zirunninga nodes, kuko zitarunninga nodes ntago byakunda ko ba verifying ari ama transaction, withdraw, deposit, ntago nawe wayikoresha ngo bikunde. Ibyo rero bibagira oblige yo gukoresha izo node system arizo zifasha blockchain. Kugira ngo rero blockchain failing, nuko izo computer zose ziri ku isi zigomba kuzimira rimwe zose, nta nimwe iri kurunninga. Ama exchanges yose ntago abagikora. Ubwo sinzi nk'ikintu cyaba cyabaye ni nk'imeruka y'isi se. Imeruka y'isi nayo niba ntago ibintu byose bizapfira rimwe, sibyo? Bizaya step by step nyine. Sinzi ukuntu bizagenda, ariko ubwo ikintu nshatse kubwira nuko kugira ngo blockchain failing ntago biri hafa, ntago biri hafa pe. Kereka izo computer zawe zizimiye icyarimwe kandi zirenga ama miliyoni ku isi ziconnectseho. No kuvuga ngo reka ngo urugero, reka nkore systeme iteye irki. Systeme yanjye imwe nyishyire muri telefone yawe Jarik, indi nyishyire muri telefone ya Eme, indi nyishyire muri telefone y'uwitwa Mugisha n'urugero. Izo systeme nshyize muri izo telefone, kugira ngo systeme yanjye failing nuko izo telefone zose zaba zazimiye rimwe zitari ku murongo icyarimwe. Kandi telefone z'abantu batatu kugira ngo zivire ku murongo icyarimwe biragoye. Probability yabyo yo kuba bya failinga iri hasi cyane. N'urwo rugero nagwa kugira ngo rwumve rero. Cryptocurrency rero ishingiye kuri blockchain nayo ishingiye kuri izo nodes. Hanyuma rero ikindi kintu gishobora gutuma blockchain ikomeza kurunninga neza nicyo bita DeFi contracts. Ari naho dusangamo iza TRX, iza Bitcoin, iza BNB n'andi macoin yose ukuyemo USDT, ko USDT yo iri stable coin rero ntabwo
ifasha blockchain gukomeza kuraninga neza cyangwa se ama network gukomeza kuraninga neza. TRX rero cyangwa se Bitcoin cyangwa se izindi coins kugira ngo zifashe blockchain kuraninga neza nuko uzigura, wamara kuzigura uko stakinga. Iyo stakinze ni nka konte block. Iyo ukoze konte block ugashyiraho miliyoni 100, izo miliyoni banki irazikoresha, zifasha banki gukomeza kunguka. Sinzi niba uri kubyumva. Igihe ushakiye kuzikuraho bagucaginga amande, kandi nabo nyuma y'igihe wabrokeye bakaguhereza inyungu cya gihe kirangiye, ubwo kontra birangiye. Niba waraborotse imyaka 10 kuri miliyoni 10 bakavuga ati tuzaguhaho miliyoni y'inyungu, ubwo imyaka 10 irangiye kontra birangiye bakahita baguha miliyoni 10 ziriho miliyoni 1 y'inyungu. Kuri blockchain rero naho nuko bikora. Iyo stakinze coin runaka ziragenda zigafasha ama transaction ari kubera kuri blockchain. Hanyuma muri ayo ma transaction urabizi ko iyo ukora transaction tuvuga ugiye kohereza Bitcoin, ugiye kuzohereza undi muntu baragucaginga. Yandi bagucaginze rero ajya kuri blockchain. Blockchain rero iyo uye n'abantu ba stakinze ama Bitcoin hariya ibahaho utunyungu. Sinzi niba muri kubyumva. Blockchain rero yahujwe na AI, ibintu biba uburyohe, biba utamu, ni ibintu byikora cyane. Ako kanya bitewe n'ingano wa stakinze, profit yawe itiza ukayibona kuri display ya exchanger aho urebera balance yawe, ibintu bigakunda. Na TRX City rero niko bigenda. Abantu bari muri TRX City murabizi, abatabirimo murebe link muri description murabibona. Hanyuma mumbazeho ibibazo mbasobanura uburyo TRX City ikora, kuko yo ustakinga ama TRX ukayashyira muri iyo platform yitwa TRX City. TRX izo rero iyo uguze ama TRX ahwanye n'amadolari 100, nabwo hari uburyo ugenda wunguka kubera iyo systeme yo gustakinga. Vango nka TRX ziwanya n'amadolari 100 usanga kuko ziziri kukungukira nk'amadolari agera hagati ya 60 na 70 nangahe gutyo. So urumva rero ko ari ibintu bari byiza cyane, ariko ukabikora wabisobanukiwe. So urwo rero rwa urugero rwiza rwo kuguha ndetse no gushaka kuguha overview ho gatoya kugira ngo umenye ese mu by'ukuri cryptocurrency blockchain bikora bite. Urabizi n'ibintu by'ama computer niko byatangiye. Computer ya mbere yari yubakiye mu gikuta, kugenda ubwo bayimurira kuri desktop, ariko nayo nini utashobora guterura. Kugenda ubwo bayishyira kuri laptop, kugenda ubwo bayishyira ku desktop dutoya, kugera ubwo igera kuri iPad, kugera ubwo yageze no kuri ako telefone, bakanako ni computer. So rero buri kintu kigira development. Iyo utisanzemo rero uratakara. So mukole follow, mukole like, share, mukole subscribe. Hanyuma video ikurikira nzaba ndi kubereka uburyo muzafungura ama account yanyu muri Binance n'uburyo mwaka accessinga kuri ayo ma coins ya ma cryptocurrency nka za Bitcoin, za Ethereum, za BNB, za Shiba Inu, mu meme coin. Izo zose ukazabasha kuza accessinga unyuze kuri kuma exchange nka Binance cyane cyane, kuko niyo nkuru mu ma exchanges. So rero tubonane next time. See you.